наимҷони Саидалӣ якта суруди сартарашонтона хондагиай бо як суруд дигатона ай ман мепурсидан ё ин ки мегуфтан ака мо ҳамин сурудтона мехонем ка иҷозат метен ё ки не не хеле гап нест ака озиҷа як гапа ака ки дар туй барая мардум туй да қабулат кунам баъзме ки мусафед раққоса тавучка анаму базма буги наимҷона мегум ки тайёр шава ина суруди нава мехонам бо бигира қатиягон кас дига дует карда бисароя $1000 харидам ака ҳамин Lexus Bush салонаш бо бахит шайда. Бародари азиз, ман ҳеҷ боварӣ надоштам ки панҷум мошини хидма барои подписчикома падарка мекунам ва панҷум мошини ма Lexus мешидай. Хеле ки медонед конкурсҳои Мирзошоҳ моҳ намекаша, максимум 10 рӯз. Дар бозӣ то қаи мошинча нест бародари азиз. Якта холодильник, якта кондитсионер, сета палисос, як стиральная машина, ва се телефон, ва се телевизори дига. Рафтем. Не бародари азиз, нархи билет қимат нест. Хиёл накунед ин қадар приз бисёрай мошини Lexus-ай нарха ман мебардорам. Ҳамагӣ 500 рубле, штоб ҳамаи бародарои ман дар дастурни бошанд. Тарзи харидорӣ кардани билетҳоро аллакай ҳамат медонед бародари азиз. 500 рубле дар намин Сбербанк мегзаронед, чекша дар ин WhatsApp роӣ мекунед. Тамом шумо иштирокчии бозӣ мешед. Ногуфта намона бародари азиз ки билетҳоро аллакай нимаш рафтагиай. Ҳаматон ба худо. салому алайкум бародарони азиз бинандагон саломатӣ ҳамат хубаед инҷен созен умедворам ки ҳама каса созен хубен боз мо ҳузур дорем дар шаҳри бостонии Кӯлоб дар боғи фарҳангӣ фароҳатӣ бо номи Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ ака дар меҳмонии мо ҳозир ҳузур дора акаи Бурҳони Раҳмон яке аз овозхонҳои беҳтарини хушовози ҳамин булбулсарои ҷумҳурии Тоҷикистон. хуш омадӣ ака ба барномаи мо. раҳмат ки рад накардӣ даъвати моро ва бози ака якду саволш метем интервю тоис мегирем. ай бо далш тамошо кунен барои чӣ ки якара хеле чиз ман худам надидам дар телевизор мисол надесам клипошо надесам ёдаш кардем барои ман гуфте ки ай худаш мепурсем. خوبی اکا رحمت شما سازن خوش اومدین برادرها خدیه سلام علیک میکنیم و برنامه را سر میکنیم. اول سلام خود را با مخلصان عزیز خود میرسونم بعدا شما را بار دیگر خوش اومدید میگم با کلوب بوستانی زنده باشین. خیلی ما خدمتی مخلصا داریم. هم سه سوال داریم اکا ان شاء الله میتونیم نه وقت شما را میگیریم مثال خیلی میگذاریم اکا با سوالا. سوالی якам ҳаме ака ки айпай чӣ кор борен чӣ фаъолиятҳо дорен ҳаме соҳаи хитон дар ягон чизи нав кардастен накардастен айни ҳол Бурҳони Раҳмон дар чӣ кор борай насиб бошад худо хоҳад ба наздикӣ як суруде ки бояд ки бо режиссёро бо бастакоро тайёр кардем насиб бошад барои мухлисо иншоалло худо хоҳад як суруди шӯхангез мебарояд рӯзҳои наздик запис кардан уже ё ки не оли озира шуда рости чиш кардесем клипша нав ка тайёр кардесем худо хоҳад иншоалло ба сценарияш оли ба фикрам придумат кардесен Бурҳони Раҳмон агар дояд томошамо дар канали 221 су дар канали Доди Худо як клип кардагием қати ака клипша ман иштирок кардагием клипи модар озин ҳамҷои қакш мебирояд будроен тамошо кунед беҳтарин ҷай туи мада офис ҳамин ака буд туи мада беҳтарин гузарондагиай беҳад зур мехона ҳамин сабаб ман мухлиси ҳамин акаем хостам ки қати чақчақ кунам саволи дигари ҳамин ака ки чӣ хеле ки ман медонам хай мумкин бисёриёрам бидонанд наимҷони Саидалӣ уже якм сурудона хонда буд оз буд дуюм суруди шумора ман суруда аввал аз шумо гӯш кардагиам
бозӣ дарак дорен надорен якта суруди сартарошонтуна хондагиай бо як суруди дигатуна наимҷони сайдалӣ хон ҳамун бо амрои ҳамкорӣ дорен чӣ хелай шогирден ё ки ӯ шогирда мепурсен намед ки чӣ хеле ҳами ростӣ ман ҳайрон шидам да ростӣ нопурсида баъзми сартарошонро сари ё ин ки нав шумо значит медонем ба хабаре ман ба хабарам нав вазми сартарошонро пештар сароида буд нав суруди фарзанди падарам фарзанди падаро бепурсиш сароид лекин ма шахсан як шумо вақте ҳам дидем ки наимҷони сайдалӣ суруди шуморо хондесай хеле чияшу шенишид вале гӯш ки акаиҷа як чизае ки қард кард ё не ака вақте ки меҳнат мекунӣ меҳнати тира як кас мегира меброра албатта баъд як чизи дигар гуфтанием ки вақте ман баъзми сартарошонро сароидам ё ин ки суруди фарзанди падарро сароидам аллакай ӯ мавқеи худро гирифт ба дили мухлисони худам ҷо шидагия сурудҳо дигар барои ман фарқ надорад ки наимҷони сайдалӣ месарояд иро суруди фарзанди падара бо ҳамроҳии чамангул сароидагият дигар ком месарояд барои ман фарқ надорад лекин як чизи дигара қайд карданием ки тамошобин худаш уже дидан баробар мега ки суруди бурҳони раҳмон аст албатта касое ки мухлисои шуморо гӯш кардагиан албатта ака ба кадом сабаб наимҷони сайдалӣ имина сурудҳои шуморо мехона ака ман ҳайрон ростӣ ман намедонам ки ба чӣ сабаб сурудҳои маро мехона ира хича пурсидан дар кор хай мумкин ки пайравӣ кунад акича намедонам хай шумо значит намедонем барои чӣ хай мо ҳам намедонем медонистем ай худат намепурсем ака саволи дигари акай бурҳон ие ки мисол ҳозир шумо гуфтем ки сурудҳои маро аз наимҷон хондай шидагия ягон момент ки худат ягон суруди ягон кас дигара хонда бошиву гуфта бошад ки чӣ ба суруди маро хондӣ ростӣ ака сароянда вақте ки бояд ки дар тӯи дар марака мехонӣ ҳар офиза мехонӣ бе ин намешава вақте ки суруда гирифта дар консерт бихонӣ ё ин ки клип карда бихонӣ хеле ман нашидай ростӣ шумо накардагиен агар карда бошамам мақсад пурсида ёдам неста як ростӣ пурсида кардагӣ боша мумкин не ки агар айма мепурсидан ё ин ки мегуфтан ака мо ҳамин сурудтона мехонем хай иҷозат метен ё ки не хай мо мардакем гуфти гапо иҷозат медодем хай аки ба фикри мо гапе нест ҳеҷ боки надорад гуфти гапо хай мумкин ягон ҷо мешинем бо хай хитон маслиҳат мега ки хай акаам хеле хай намедонам хулоса ҳамаи фаъолияти сарояндагӣ ака то кай давом доданӣ бас кардани нести не хеле гап нест ака ростӣ озиҷа як гапа ака ки дар ҳар кам мақсад канали худаш да моменти шидай бахшида пеш гап ки хеле дилмонда шида бошӣ бигӯи баҳс мекунад ростӣ ман ин гап дар вообще дар нест вуҷуди ман нест не шуморо ягон мухлис ягон бор хафа намекунад ростӣ ака ҳар кас история да бидроя худаш маълумае ки чӣ хелия чӣ хели неста ам ростӣ коми ин саволи шуморо додагиам ман гуфтагиам ки то вақте ки ман ҷон дар бадан дорам барои мухлисои худ хизмат мекунам барои ватани азизи худ хизмат мекунам месаром беҳтарин барои ватани азизи худ суруди ватандорӣ ва сурудҳои модар фарзанди падарам хеле барои мухлисо хизмат мекунам худат медонӣ ака ки мисол мухлисои имени шуморо гӯш мекунанд ку чӣ намуди байдои шумо мақбулаш мисол туёна сартарошон ё ки зиқӣ ошиқӣ ё падар модар кадом намуди байдои худат мақбуле дар мухлисо ростӣ ака иҷа як гапае ки ва худат дар кадом намуди хонданаш мақбуле ростӣ мара бисёр ғазал маъқул аст ина суруди фарзанди падар модар ё ин ки бар хонаи бепадар дилам месӯзад хеле суруд бисёр дорам барои ватан бисёр дорам суруд ростӣ мара хидмат бисёр ғазал маъқулай лекин хай ака барои кор мекунӣ ки тӯй барои мардам тӯйда қабулат кунам саволи мара хишу ҷавоб надодӣ ба мухлисода кадом намудиш мақбулай хитон медонӣ мухлисода албатта
جازی رقص جمع رقصی. رقصی بگیرش زنده باش یکای برهان ولی رحمت یک کلام. باید گپ ده یک توی ده کم مسافدی رقصه ما وچ کاگیای در کم توی حوزی میریم اکا انامون باز میکید مسافد رقصه تا وچ که انامون باز ما بگیر ما شاهدی زنده خودم شاهدی زنده ام که هیچ خشم توی در زور میخوین اکا زنده باشه اکا در آینده چی نقشه و چی پلانا و یگان نویگری چی کدنی دموکراسی چی وعده میدی؟ ما در اول گفتم که با نزدیکی نصیب باشه خدا خواهد یک سرودی خیلی شوخانگیز نصیب باشه تیار کردیم برای مخلصا نصیب باشه میسرم خیلی بعد یک چیز دیگه قید کردنی هستم که نایم جان میگم که تیار شوه این سرودی نو میخونم با بگیره قطعا گم کس دیگه دویت کرده بسر بیاد یکا را فیلم سایخ رایزه خیلی نشید یا علاقه میبرمدین راستی که ما گپ میزدین راستی دو مرتا علاقه برومم گفتم که ای برادر نمی کاری تو خطا نک گفت خیلی گذاشتم دوباره پیشش چی گفت وقتی شما زنگ زدین چی گفت؟ ما زنگش زدم گفتم که نم خیلی کار تو باز سرتروشون خوندی خیلی اینا گفت که مرا سرودورا دیگه کسا دادگی ما گفتم آخه تو امورا در اینترنت ندار اومدین تماشا نکردی که مقصد همین سرودورا ما خوندگیم بعد یا چند قپس دیرتر زنگ زد که اکا بخشش که تو خونده خیلی خیلی ولی گوش که اکا یک چیزی دیگه که بعد ما گفتم که امو خیلی امو چیزایی که کده یک کانال بگیرشون وعده هم داد که میگیرمشون اینا قریب دوم یک مشید که خیلی که او اکا فکری مرا بگوی اگر روی خونده پارت افته خیلی که هیچ گم نداره خیلی چیز نه گوش که اکا جان ما خفا نیستم راستی اکا امی هر صنعتکار مقصد نشما هم صنعتکار این اکا یک کس کار شما را میگیره نه راست правильно نه میگم که اکا میگیره به پرسیش میگیره شما مقصد خرده نکنه خیلی نختون من نمیدونم در بین مثال حافظای خیلی استرادگی چی گفته بود در بین ما وابشه ما اگر یادتون باشه یا وقتا امین نعیمجان سیدعلی یک پریکول بوری در تلویزیون سفینه زنگ زبط اکای سیروجدینه زنگ زبط که من فعلا باید ایتر اومد چی گپ چی خبرو شد اونجا لیکن خیلی پریسایت که مرا باید خدمت باز می سرتروشونه که ما او را باور که مرا اکا ما باز می سرتروشونه اگر ایش برا و نروا ایش نمیدونم $1000 خریدم اکا نمورا خریدم در توی خوندم در توی بروردم را ما مقصد داشتم که کلیپ میکنم میبرورم سرتروشونه شما کلیپ کردنی بودین؟ کلیپ کردنی بودیم انا ای یا اینکه سرودی هیچ گپ نه او سرود جای شما میتونی بک اوخی اکا وقتی که دیگه او چیز کلیپ کرده برومد دیگه او را اکا نمیشه واکی یا اینکه اینا سرودی فرزند پدره مرا نمیدونم توجیکینو بوده کم کانالی بود زنگ زد که اکا ما برای همون کینو برای همون سرود کینو کردیستم شما اجازه میتین که همون سرودم ما در کینو جو کنیم ما گفتم مایلش البته گپ نیست اینا با گرفتن خیلی کردن دیگه چی میگه خیلی که اینجا تمای اساسی مون اینا بود خیلی اکای برهان از صخره زوده نه سخت نرسیده سخت نرسیده اینه که خیلی باید که اکا چی مقصد نایم جان نه کمی باشد من امورا نه سوال دارم میدونم که مثال نه که تو نایم جان سیدر یک مثال یکون که دیگه میخون هم خیلی چی میشه نه فرق نداشت کسی که میخون آخه همین کمی باشه مهنت میگیره مهنت تجازیر میکنه کمی باشه خرد نمیکنه بله خیلی که در کارها موفقیت در آخری برنامه یا برگه خوش اومدیم ما هم با شهر کلوب خوش اومدیم زنده باشه خوش اومدیم قطعی بچه ها پاپوتین یک قطعی واق خوردیم برنامه کردیم یا برگر احمد میگیم اکا خیلی تا خونه طرف های ما با بیاین اکا بیاین اگانی بریم خونه در میمون تو مگیریم یک کلچوی ما را میگیریم بعد میرین اکا نصیب اکا رمضان روزه داریم انشالله خیلی بعد رمضان با بچه ها خیلی زنده باشیم برگر خوش اومدیم بچه ها با کلوبی بستانی مخلص درگان گفت گفتنی باشه خیلی زنده باشیم برادرای عزیز دویم در خدمتیم نم قگاب سلامت زنده باشی خوش اومدی
бародари азиз, ҳаматон ба худо. Хай мо мехезем майда бо шаҳри клубай хайгас сиёнка мекунем, баъд як расам. Раҳмат ака, гап нест. ҳамин лексус буш салонаш бо бахит шайда. Бародари азиз, ман ҳеҷ боварӣ надоштам ки панҷум мошини хидма барои подписчикома падарка мекунам ва панҷум мошини ма лексус мешидай. хеле ки медонед конкурсҳои мирзошоҳ моҳ намекаша, максимум 10 рӯз. дар бози то қаи мошинча нест бародари азиз. Якта холодильник, якта кондитсионер, сета палисос, як стиральная машина, ва се телефон, ва се телевизори дига. Рафтем. Не бародари азиз, нархи билет қимат нест. Хиёл накунед ин қадар приз бисёрай мошини лексусаи нарха ман мебардорам. ҳамагӣ 500 рубле, штоб ҳамаи бародарои ман дар дастурни бошанд. тарзи харидорӣ кардани билетҳоро аллакай ҳамат медонед бародари азиз. 500 рубле дар намин Сбербанк мегзаронед, чекша дар ин WhatsApp роӣ мекунед. Тамом шумо иштирокчии бозӣ мешед. Ногуфта намона бародари азиз ки билетҳоро аллакай нимаш рафтагиай. Ҳаматон ба худо. Ten.